Kaipeng Student Association Kaipeng Rasailai Paul ni luwa jemong bai tang shala Agartala ni Dosrat Dev Smriti Sangha o taklai 2024 bisini fil thameba third Kaipeng Student Meet Cum Freshers Felicitation Panda songta jakha tang shalo luwa jijak panda o thangai manjagi kha OBS ni Director Father Nobin Roshan Lakra Special Guest ni manjagi kha TISF ni President Shajra Debbarma tebo manjaka Molsom Student Union ni Vice President Nijen Molsom Chongno khobi kubuni adongrok bahaino o shalni pandawo kobang rungsringnai rongno bahaino manjak laimani nukjaka o shalni songjak pandawo. When I got invitation, I was in outside. So when I got invitation, so I came because it's my duty to be attending every program or anywhere. It may be happy time or unhappy time. We are all of the Basa, so it's our duty to be uniting everywhere or every time. That's our Maharaja for us. Means unity and strength is our very important thing. So, kokoro da buzu ba to mo. Okay, mana kokoro ikira side ma biso na je to amusini mother tongue ba ang sorry ang Kaipeng kokto maya ang mo ke purunga ka mo sulun pa ne. Ang joto language no sulun na ba ang dele no excited te ang sulubo ko mo language. Tahu sun omo no jeno no sudah invitation dika beli na hambai omo hai no sun tebo kaina nango angkai sun wangsui tongo de sini omo to tahu freshers kaisa emo nahi ta ka joto no jangan community ni kai dom sini kai kai ni kai kana joma tia amo ni pore dia omo ke ala kai to ka tahu sun wangsu ma ni ke joto no khanja kai mane kaisa kai nei mane no botong di joto no tong nai Deborma joma yang asal mako teh kotor ke singkainya, pura mako open stage ada sini dan traditional food drop stall tomnai, ada sensai bumanai je, bakso to komo sensai me mode kai tengok bahasa, Deborma bahasa, joma yang bahasa so ada ambo sai manai, so semua hai kai dan bagi nono bang request kayo, ada sini senior somai nono kita langsung bagi bagi. Or request to na yang masa kok saluga go domno belagi no salika sing abo Dosrat Dev Skip Bhavan o khaimani Agartala sing tau khaiman ke the third Kaipeng Student Social Ladies first, no? Okay. And Cultural Meet Cum Fresher Felicitation 2024. Ambai White Ham kada. Union that is Kaipeng Rasailai Paul. Fresher Meet Oro 2. sing chief guest. Any guess? The special invitees the guest of honor sing invite kaika. Yes. Sini Sar Sukula Sarnawatiano. But bini tekai sajagawa samung tamagai Kaimalia. Okay. Yung sini chief guest. Some of you may be correct, some may not. So, Father Nobin Roshan Lakra, Director of OBS, yung chief guest di sini program singka. The third Abone pore sini Paul, guest of honor Fresher 2, sini Central YKA, Baby Kaipeng, General Secretary di Baby Kaipeng, Reverend Rajani stage holding Lautan Puya Kaipeng, retired pastor. The special invitation tongo Molsom Student Union no, the TISF borok bo sokajak sini special invitation sing belaino kakaham borok belaino hambaya paro sini o programo borok khai manjakman bagai belaino borok no te baisa ang hambaya paro. Special people for the day. All my focus will be there. Sini orang sudu fresher sini ya. Sini social cultural meet. Orang sini fresher rock. Tei culture. Sini culture ni tu ye. Sini culture iko
cultural dance, ini cultural show, tei student rok no motivate kainan bagai, jeng tei bo abo special item rok, angkai iko गुबुन जागानि स्टुडेन्ट रकनो जों पारफर्म खालामना बागै जों अरो तुफाइका जों ताम हंगै चिनि स्टुडेन्ट रकनो मोटिवेट खालामना बागै बरक थिनांगो फ्यूचर चिनि सोसाइटी ओ बरक चिनि दफानो तै दुलना बागै बरक नो काइसा बरन बागै काइसा सोलोंमु आबै बरनो जों जत जागानि नो जों इनभाइटेशन खाइका चिनि स्टुडेन्ट खुमुलुं सार्केल tei Agartala Circle, tei Telemar Circle. Tini sini mo program manjak phaimani third waitam khaijaka fresher men oro 2000 plus something nai kubun para ni phaika chini kaiping kubun para belai haksal mabagai baksa phaimanlia epono jeung saitoka KRP ni tei jeung kumulungo kaisa bas borhoka KRP ni bagai student ni bagai tamang kai tabuk student lok to belai no financial problem tongo aboin jeung chini KRP ni tei jeung borong ni gari bara rok jeung bebosta kaika borok kumulung student ni bagai kaisa bas kaisa naka borok jate o fresher miro attend khaimana bagai chini student ni bagai because I wasn't expecting that I will be getting and I'm Kaiping very student thankful to them. Thank you. association ni president ane bumong kai Donistron Kaiping